niya ko saya ko do anointing the Keidi and God mawa iman wiya chungal ran mau and mensan sa waso so jelibil wasame kom tunin sangya sabon machel time mo pasang para manaikan go ta live women masanang go lel melel neyar mas mempompe ime lokayan pompe ki po masanang go changa kapulipul and so koros ikin kokon mangoyo kumail chelanane masanang go chelen sola porque chelen koerta ng poso no chelen papa ko nituon kupura and so koros me ikin kakelakayang child para koros kaktrala para improvement kelep meso kagot improvement iban menanane iban menasola iban menrongasang pan mengka school ki pan mengkoerta aramas man makan matawa mga sawyer agan ben reaching ete peni o kot so lakan kakaude kot kun muita ngan penu yaselia ponane o sawyer okay so mona ibildo dola imenan ki kapeng kot ki sabon matatok mo uyaw sila ng samba pakon wasakoros kay teka pompe ya wasakoros ng samba chay ka kutiyal makitin kot wasakoros ng samba tatokin kot tuwa armas chuka kakila armas mawutan pun sa chakauna maban matawa meso chakot puwegi chay memorna naman so no kitira kam rating na wasakorusya chay kilang manaman kauna pit parparong aramas ngayon sarawuti tiya talil pun serikan okay so niya chay bang kanutiyal tamo yawi ramen lalawate suik apanane okay anane makompang kalepla o rapaki pokomper kikomte ukapang nan momotsulikam kalepla likorian cheeses abang parong koming ang kasaliyong kamu megot mebanin lainong masanong god okay kilelkan makompamping lang ada nanuraman tenan vision ang kodial ang song kapakapkan okay kachorela mo taimong kauno makommen rapago kuprong god kiyang god chanso god so salong alap kachay mesan salong pachay so kiyang iyanso machay kiyang iyanso abang refill himself abang kasalita magchay kasal magchay mong yung sapong so chaman repent so chaman kolula to chang wiyang ngir lale ap so chaman akchikla mong kot chay bang kelekele pia chay wiya pawana pa magchay ban men rapa ko sang nan pure heart wagi no gitier nan matulima walu blessed are those who are pure heart for they will see God okay met pa iralakan men an mong yung makalagal para bangklang kot kamu yung ngoy at chapuko iki chay koros puegi at chay tipan at chay mong yung kindirang kriyatan so koros aking kamakal nan masanang kot aking kamakal nan siniyayan ngayon sarawi dyan watak masano anane warwalan Jesus and baptize king gcha siniyayan ngayon sarawi okay kailapan ngayon sarawi aking korongesang matamataw sapong inang mesapong okay agang karongesang mong yung mesapong magchay wamowa may banso chamang goto kaunon sa wasaya or ban with the tong kipina imnor ibang fall short and so chorus o kauno akan reject okay nan same spayo bueno akan reject the proud akan suikalan po maso ariyayo sainin po maso chapangaki kapakapo watawat okay kahit po maso saran lamay silita apong kot aramas man me anane chugchug we kasaleyang kot me chukakpen manor magchabur chesolang erak chapangangi watawato kapakap chabanasa manganen pon maso mimerecha okay ele just susuwain sto sa temoni te tipso ap ngeno ngenen pon maso agan wiyayang aramas rampon sa sakot rampin wiya memor rampin wiya kakeliki arail koyak to jenda aya sawyer church pang watawati chupan chokot ay kakpen memor okay ganda taiban mayroong kapuita ko siyang niya tatok sangan attitude ka pon maso okay ata pon maso ar kauno kin suik karamas pon maso
Japan menak chukut just Japan mangot and so inkaja. And you reject the proud, but you uphold the humble. Humble kamban kaide karkarak silly. Sing karkarak silly. Sign mo. Up humble nan mong yung makot kuburki. Yamumana cha humble, chakak tremble at his word. Tayo tremble e masantra anan manachaka raratar, masapuya katar, mamyame ko chana na apalila chansa wo. Lebo cha demo mon rong masano kapchakay. Eu sign in munan soma. Rong masano kapchakay, rong masano salangapon, rong kilang sucho kilang. Okay? Kauna bankin so more chorus. Me ban pagmangit parel kan relanane. Okay, ma komyong oik so nane ya ban spalik cha. Aban joka rel kan manane. So kalangan levelap ki yung coach tamne ka tuwiya nan sampawat o ko to le retail community in Bombe te child men Bombe making local yan Bombe ko pan so chorus. May bilkin share lo kayan why ay mong yung tuwitra toko ikamele me kauna me kito ay mong yung pakay te kay mong yung ma ni ay serugo kota imen menda ka men Bombe imen sepo sang men sejang men Bombe sepo la kes wasay men kailong men Bombe. Okay, po kita momen ay more chukita to chay man richak ay more isoy kay more me kota lale ari kalawan kailoko kota upon so me ale ta Christ iya kamele le kauna ban transition kauna ban kalaudela ibaba iyo iban lo kayan why iban so lalo lo kayan Bombe ewan so okay pan so what do cha tamaking kasang yung mon kauna palilaut na nai kapakap ki chonai weyo na yaramas imin sapol mango charamas mewiye papayang pui kamelele me muitang yen yang men Bombe pui pai pui Bombe yo lo kayan Bombe. Okay, so koso yair na testimony kana sa me muitang Jesus ay more tuwa matang ku wairang ki men Bombe yo kauno ta chapula na imong yo yen ngong ki puro ngayang patapataki yung ran mapunan chela na nip sapal eso chay charcha sansarawi chay pan sansarawi chay so chay sapal chay pan mela chay ran so chay susukuing court ari ikarapawa mesita nong kay longkin niya yo karusiya kan magin yang perang ko na pata. Okay, tirin men Bombe so chay lang me alang kapayo ma ong ya inda me alang kapayo ma po kita isyo montiyo kasanedi yesa me kauna kasata poi ari ngoy ta chapay kiyang wato aramas tutukan me pilbuya sausawas imi yasa ka metatakan gotma iso tuju wogi yakal kalepki ngoy cho ay pen nay kaya aramas okay goto mi pilsasa me goto support kito money po engkam makatatakan mission aramas me goto tayang patong tatan mia pena rail sarawir aprogoto patang patapatangki masanang court. Okay, chay korusia kak mata patang masanang court. Ap tama ke chay men Bombe miya sa ichikitanan momotso. Tama ke chay sa tukang patang ki kolula wali kapola ipsapal. Puyi mo panala yung ke chay mo sojuk. So Satan korotong ke chay sang kamarain wo. Ijame muitong chay san sarawi apsa sa court. Puyi kiyan sa watch turun armas na ipsapal lar. Sawasan ngayon saraw patlo na chay more. So chay united in the spirit korusyo kan may ipsapal so chele bilbilang momotso okay makipsapal go assembly okay isto kan chaman proso katlik apatang kipsapal abchay ko nong patang kipsapal elek chay patang kipsapal abchay so to yang aramas ipsapal aramas rong ipsapal apreso to ka ken ipsapal so e work pasang Japan so to rong patangki Japan ka ko we lale yasa mechon momotso na sampli rape sapal. Gisyon tama ko Rusia pangkola lang po rape sapal. Apuyalan mo. Okay? Kono patas sa patapatang kip sapal. Efriyon patapatang kip sapal. Siyame patapatang kip sapal. O momotso kan patapatang kip sapal. Chay ban so chay sapal, chay so kakaliting en sarawi. Chay ban yang ko sayang en sarawi. Chay ban yang osa miyang en sarawi. Chay ban so chiyang autauten en sarawi. Yi ko sampalan chay lenip sapal. So patang koros me pit lopung Christ. Imenen sansal. Weki lopung Christ mo watong ke child. Sawasan en sarawi. Christ so chopola so chang en sarawi. Pampatlong re child.
Osocha makrais pola, osocha mamiangen sarawi, absocha pagman kita pachekan o suigala so belang court, chapit sotian so wing court. Wing court so patlong nana chay more. Wing court ang patlong nana chay more, papang prepare ang katal nan lang. Okay, so jeli bili yawa na umuwang sa chaka melele kapakapo so bela ng puksarawi. Poko mo yung kamelele, pwede kay tekay kosoy, ipatakot. Ipatakot mo ye melele kuwi, ren sa ulang koras makampano tiyal. Amen. Kay teka membumbi. But globally, tenan sampapon, aramas patapatangi, isapal ren Jesus. Nanson is a kisu. Jesus we are low yan sama. We are low unity. Okay, compound what the is a kisu, what the kriya is a kriya. Wasa we low is so long ka. Masani is do you low nan sambao darmasaka mesasai. We are low relakan makauna muitang and rangoto so lai or low relakan me bangoto sang red child comyonga ya chau ya patapata. Jesus we are low child me sapal, chama we are Larsarian court, yangaki relakan me bilpanip sapalo patlon and wing court. Jesus we are low child pachalan united in that atana child momotso when we are layo abchailen united in the spirit. Okay, united in the spirit ataposon pan song troyo. Ataposon pan song troyo. Atakalu atakairo pan song troyo. Abambit masanang goto kuprangkot o abambit sawaso kamarainin ng sarawi. Imagarita chela nane ki ipsapal. Po mamomotso koros ipsapal. So jeli pilipilota na momotso on kagak mi mimen. Apoe ki amo ipsapal apan same spirit. Chapan in the body. Okay? Body of Christ. Chapan udial and so what? Pope Francis yang ake leader in momotso kan nan sampa. Rasong-rasongan buyata one world religion. Kaite kasangren kot mo. Asang ren anti-Christ. Pogidan. Jesus masani ngoy me al, ngoy me melel, ngoy me maur. So jama kakola ren sa may masa chokoto rey. Okay, so chebanan ki mata-matawan me Jesus igelep chama kot. Pogida soja nanistri soto kota man megila ni rail sir. Ni rail sir makin kamala por esa pay ko nga rail kot. At rail kota abogun gitella. Pogida ime uyay gitella. Kichay salong ala po yung kisapay ko, tip, purotoy ko puro kichay la re. So cha aman coach tuwe chama. So cha aman coach tuwe cha coach machay papan. Chay so cha papan ya chay mata-matawa tawa-tawatak story or history. A real. Kotan mamia lipo, a real to you. Karadara mas koras makinip sapala kan miyara el testimony. Megan mia wakilana rail more, Kachil koros asa, yai kachil, ois kachil and so what. Yai kachil, ois kachil and so what. Hallelujah. You scripture me, yapcha memorize and kayong picture real. To our Isaac. Because we are chosen generation, chay we are we pilipil. Because young Raila kamakalkitan chan Christ, kaitang Korusia. Okay, royal priesthood, samaro, mon God, child samaro, child kakerian sosoki, heavenly blessing, magosan nan lang me on Jesus, kujay wialar serian God, Jesus wiala masani, como wiala ria puchak, ngoy wiala ria serepin, chana na kamelele, tamakot masani. So song kan me, kauno toke ki Jesus, pue ki tame wiayang ki child, so to poking the child out my country pachakan, we are younger child and do a child. Child yangi Christ more imi bisus ria no masani. Each and so what I told you more than paluar, a way ranch upon yangi momot. Okay, so makomkake receive you now in Jesus, komka operate in the ways of the Lord, when sambawat, to which a wing good theater poemi. Kambanga sa kasalita ng mga kuwa ng kao ng sang komor uis menayin genug. Okay, holy nation at chay more pan sarawila. At chay more pan sarawila ma Jesus kachkachlale. Chay kangalar toke deep. Chay kangalar sakaw. Chay kangalar sumok.
chay kangalar kosay mal chay kangalar nanako kamal songa bang kosan chay kangalar wunani okay I maurin saulangan ma maur makot bukit alakay de kola saraw met saulang okay so dami masani wasao God's special possession to a kauno manangin child o child special chay wuksang korusyokan me iral kapagpagunggot at papunsa sa court. Okay, patamaran buya rokoton proclaim ke child mo. Okay, ira chig Keidi sango kasaya ira chig isa ko kasaya porangoton proclaim rangoton katede praises unto him kodon kapunga court nan sambawat puegia kisang ren darkness into marvelous light ya darkness and more in mass Makarata aramasaman mamuitan Jesus amor mia testimony mia more in mass Ewa saya wewe eklang ya rotorot mea ludo sang lale okay may banso chay sapala ibanso sa ya waklan ikin sarawi ay perenkan tutuecha ay sa mga yarmas tepan iluwet isa sa ibambil kola ya kupurang court okay so ime first ko saya is child o tama ka no yang child o tama chay po chay ko dong kapangai puegia wai child sa non rotor wadonan marvelous light okay nan marain dapat marain ng court majalut mamorlale ansa upukat and that once you don't obtain mercy ranto yo so kalangan rem okay so mon that once you're not a people and damaka masok ay tunggo aramasaman but now you're a people of God ab ansa what ko yala sabol mangkot nadawa was scripture ak chay milala Ari aramas may sapalcha may bang wewe ko pagkanganan God. Yeah? And once you don't have mercy, you don't obtain mercy. Ran ko so kalangan to kayuk. Ran pukat you obtain mercy. Ran pukat miya ya kalangan orem. Ya kalanganen komyong ay miminantib. Ti charongata me Jesus polar. Cha so nang mimiwasaw. Cha nano kapriyang ya cha maur. Pagchan pungla, maula, makala. Utuwelai unsambawat awan ko proporen more soto murana chaipan mela giso ima ka sampal ki chanip sapal kaban mia pin sapol mamo katete ay moren mas yaluto san lale memornan mor kap ni Jesus abang gastonan maturiye sa payo agostona le raila kan me umbulen ngen saraw mi mererail no tatoken ngen saraw mi mererail kaiteng korusia makamakaita ngi kaiteng korusia me wi awi abanale apuraila kan me autauten ngen sarawi chabango sanya autauten ngen sarawi chaip sapal okay so bang kanageti iban kaiteng kanageti amposala lesson me uyayar koto me pit anointing te kaitin ngen sarawi wasakos ko saya yamu manampan maintain and increase yamu manampan kolokola cha opil kalautela Keidi and bonam nor kom yongoi Keidi pagchan papa court okay number 8 taban devote ourselves into fasting and prayer chapan aramasin kapakabo kaisisol okay chapan kapakabo kaisisol aramas koros makang ipsapal raschoka kaisisol pokita socha kela parail ansa makaipsapal kamoitan Jesus amor kuari song kaisisol niyam pampaki kaunon sa yu ka kaisisol okay penan nampili payo isaksluwa masani cheka kong megaros mamasano masani cheka kong megaros akabilta cho pungki yang amposonen makakakong megaros kampang kakong megaros okay kampang socha ka complainin kaisisol apo kakuyaw kaisisol kakuyaw okay so pagchang kolokol anointing the Keidi court pona chamor chabampatan kapaka so chamimi ni ay mo do merpana kapaka mimi ni ay mo yung connectong kuprong kaunan so koros okay indayang da ngoyawi and bilmasando to a communion kosakosay pa na iyo pa na ng punga child o court sam okay the Jesus nen sarawi fasting kapaka po kaisisol Bancho at kata kamunjungi di ja lukwano isa kriyaw lele sa kwalo lukwano
isa kriyaw lele isa kwalu. Okay, so because saya bang baptize, because saya bang baptize, saya lakan mesa ipsa balap saya baptize, saya bang baptize, po baptize account sa kaya lakakan baigan ipsa bal. Okay, you repent, you lula, you will yakap mas lole, you go way baptize mas liki kaki ready to baigan sign in me mas lole wuklar. Jesus baptize, we mangasali yung kachay me chay lanana baptize, mo na chay pan buya. A child papa God. Dame baptized bil we are young Tanya Tapan what story in Jesus, and so me baptize and long rejita. Kauno masan, Nen Sarawatiata, Coach Titosan and Lan Sok Power, Kaiden Sarau Muroyo up a moment. Okay, a Sok Power, Tamen, Tak me Muroiki, Lokayawayon that tall, Sesama Pompe Muroi, Moimenta Muroya, Lokayawayon that tall. Are it tough? A gentle to which a character a pure a makalakal kilio. Okay, so a makalakal a sarawi. Okay, so symbol yomo kaide ngen sarau manaman ngen sarawi aramasaman miwi a yuki ang chai ko toni tuan masano amasami apnia nan wasang wata nan luksilu niya coach tipo in Jesus so a moment tau okay weki figure dame cheka klang chelar karasayang wegi ngen jay chuka klang ge silang jail masa cheka machay bantangin sarawya chay chuka kasusongong megoch me song wata bilbang wata we kiari kaskasay banaw ban sa sansale. So Jesus baptized, karada anointed. Okay, anointed. Keidi loud power. Yer kotseli wiya sapolma ministry. Kamu yung ngoy anane baptized. En sarawatia ta botra nalang rich pasang kauno masan japan rong mau. Okay, japan chok mok kipena chay ko santi. De wiya pa. Yamuna tel bang kalaudela te kolokol Keidi yang go tabang kabagab ramas me banga kabagab wecha bang klang nan Luke when is a kriya Jesus pray all night. Okay, Jesus pray all night, so ransara we can chagen all night prayer icharma blu yawan Zoom ap ngen sarawi niya mu ya kabagab sana nan nong yung ngen saraw mo ya tutong kilaba so chilipibil all across abam bless among yung Chaton na screen yo marmas toda wiya kapag upon the side wasakan locally wasak chay miya na naman chay kan aniwi upanay na tirke kapag po Jesus pataki yung chay liya mo man chay pan kona kong kauno and so koros. Okay, I pray all night kom kakin chingit yo pelwatak mo Luke wano isa kriya Jesus pray in his greatest time of testing. Okay, pagkachan bil kolokol maintain kolong kita anointing and God the Keidi and ngen sarawi jabang kapan so na chakasongson so katarala so pulma kapakabau chaso pela paliela makasongson so Jesus pray in his greatest time of testing Luke riesa kriyaw pa isapayo kasali yung child met Jesus and so me loko okay, and so me kasongo kapaka poko prongo tron poida kaide ki so praying in tongues ki young child and enter eoma cheba maintain the kolokol ki child anointing praying in tongues the kapaka kaya toror may kodo cha mga kaya tororo nak itauti device kakela kay mong yung Apo sutonok sa wasara mas kan marong paras chowe wegi. Pwegi wiyo kapakapalang kot mangi dame kapakapatoke iya repantatok. Ramas ko marong rapan mal ke rapan kamangkoro rapan lalaw rapan sa jaman rong paras chowe wegi. Ay simepan son lo kaya tororo mepan edify.
me wiye kapakap lo kaya tororo me pan refresh to wacha kauno visit nan ngane kauno kakela kauno kasale yang ida ama lo kaya tororo ka kawewe lo kaya tororo we yoko kawewe po pileu kisakes mo eu kisakes kawewe lo kaya tororo geso okay kin lo kaya tororo karpin railen krech mo kjai korusya me lo kaya tororo ame an kisakes lo kaya tororo nak rail bil kawewe tamarenda okay okay kin lo kaya tororo nak isinga me mimi mo man kisakes kawewe bilgundaja lo kaya ta kawewe so dame lo kaya tororo kumia yang chai egenobenda supernatural dueta kalingen so kam ka kwata mo nang kayong current isak payo real kayong current isak payo real bantay bieta scripture ka more ton video o kamayan aledi o kamayan watak night time mo ya chang iban pakis marara pa sa dan yang kelas mo rin match mischamen ko kilala po sa time up men ki yang child men da cha kiwe nan wo po men kairtana na personal relationship lang kachak tiar nanim sarawiyo en kapantiar momon wiya pan lukor yang court up kairta it's based on communal court based on individual kairtana na child e wong en sarawido asala court en senum mamiam taimongi mamiam menasola en senum ko chachang court ko porki communal ngayong kairtao asola yi espang ya me got lauk chapela ta ya me got chai partner with god tade pambun sa court so tok yang time ngai ligiligi me bang kairta aramas makin ki yang court time iminda ki en senum and so what a mere nan domen ku checking goi sarau me nawa man long ye batak tong ya hallelujah okay so because ya aramas man me bang kairta dependongi maso dependong ko jisme masamaski men okay ngen sarau yung kolare ngen sarau kolare and so what pakatarting ngen sarau and so me pampan so pela chapo lukur aban sapong komi and so me kachlonger lalam nituwen soni susilisa kwalu masani ngen sarau yok puli kiye pleng kamaur ima komyo ngayanane ke petapatak we emir lale puliye liki chaude kinga chamasanang god okay pachater patangi achai kosaite achai losa achai len patangi tama kauna mama sani hallelujah all right so anointing tame because someone chalenosa the chaman anointing the Keidi mengen sarauki yang ukan sanctify doja the kamagal anointing o kamagal ki childar o consecrate what ka sarawi ki childar anointing Keidi ngen sarau makachlonda le child kamagal dara child no sanctify us or consecrate us katori ki childla but sapul mangkot tipso imenda special possession. Again, scripture me what kataw. Akam gakin chungin ti karyang current wano isa kesu kasalayang kitaymo. Pagkaylang kolokol kay Dio chay pa memor ke morin kamakelta o katorola. Yang aramas pangkilang mo kabilong kamumoya magkahuli Presto weki. Okay, akatorola wati kesular pan buya perenin sampakan. Puke kamakeldar puke katorola puke tatong genu. Aramas makin mengkapareni aramas makin sejano intungo porail. Rapanip sapal aprakila anaramas mata-matawo pilipilo kasandu mongkot. Ya songda. Ya cakap ipsapal aparamas kan what else silly nan morin sampai jadi anja what else itu aja suca lerop suca perorot masapoyak masakot. Dia aramas man mi bisa parar ngen sarawe au yau de amor
aban sensitive aban kon wasayon deep nan Ngehno sa Japan senamao metakan kosen kawala kosen lipanet ajabel mararawi lale song so long ko sa anointing jab sa palap sa anointing bawa okay chaman kita apostolio na nalin patangi nan revival in Cincinnati andara masakame awan watay so lang me kasaya watay seli labalan ngil aparel pirta na pirta repirtan malak ksimpirta cha pop ko seli aram ya aramas me anointed tuacha connected on God o nganen God makawkawit rasang eagle repirta tay don tap kaitak tapoka don ksniangkan ora awiyo to sniangkan buen pusrael okay yet to do the lifestyle in eagle o andam rascho rochaka roman chaka rongo chaka matawayang tirinaramas owo ye pampa ye lalal eu scripture ko sa yama tiring ko say wiyawi arisoja kasip lipana do dan pambiliang porsang nantiring ko say nantirin metakan magarata chanan Japan aramas majakin batongkan okay Japan chaman makpukchelong kolong ke trail anointing and mimi chapoy gi saulang kan asame i sanctify kamakaldar we consecrated and some libana takana ko sa momo aban we puro dacha ko kononger nenenda niyam nenenda arapang ko sa yagas choane arabil ban nenenda ge mara puro dacha chabiliam puro dalale raban sa chokon raban matmatome mao aisme pani since wot lamuri como yongoy magchatok ngin saraw sa chapakeo parang gilipanet karata kachay solang imachay kin sotok kon nganen kot ngin saraw sa chakak miniminiang tepil wiyala polop ki aramasme memaurin tip me kayo loud ren kachay solang maurin complain o maurin lipanet okay moin prapapet Morin prapa moin just kak ko wia aplipanity complain ekoreang rang koros mon god karata ko sampal chaban chaman me chaman kolokolong tel anointing oray na chaban so long chay so chaman what way bang kawaiten god te kawaiten aramasa chay belian sarsel wia seli saretail so cha anointing chay wia chay pungen aramas chay morin so lang bangken goda kodi acho bang goda ka chapat ngi me ban pirtan malak simbirta ja to go away pokita drin watai amak chay bang focus on god problem kan kodo chay muidong an apde pus ke chalta at do the nickel pus ke chalta ilela pe opa chalang klang waitai isong ma god anoint kasarawi kol long Keidi mi pewa manchaban solo metrin complain tirin watai tirin akupung child memor okay child memor Jesus masani deny Jesus masani mela kemeyukala kapay kam lopuan akala pala po maso kay den mamalen okay kemela ko kapay kata me ai clan Jesus kapay kata sa bolma lopu kaite women buya awa masani not my will thine be done magjay baba ko chay gisang chay complain gisang chay kosoy yape me pambing kawi chay la anointing and god pan mimi potain ichar mak chay matakla porque anointing what ki rosanen god Keidi and god me pambalian song kan me hansen swat jakoton okay so live separate katorela naur
Yaramen yang seli yang omkan meko sama bangkawelang poson. Tege mela tega tuala. Okay? Maka sama kes kak wokitiraila katore yukala. Po angkot a consecrate you kamakalu yukatar. We katore yukala. Okay, consecrate you and sanctify you. Number slu makapangkolokol ki ang anointing de makapanale sangi importation. Importation to what aramas kapakapom. Tsaka kilang ng Deuteronomy. Silisak tayo duwawo. O sa Moses import pon Joshua. Mona ban mela kapayatar Joshua. Joshua kak wawi. Sela kan men Israel ko. Nampuk saraw chay kilang. Asa maman rise up to a Elisha. This on papaw, a leader turn around, anoint. Ayaw sa ma. Magchaypang uya papaw with ngr sili, liplipanet, uya momol. Chachuka ka anointed for the service. Leader man mabanasaki, makakonong aledi anointing memiwigawew, aban likiyuk. Aban likiyuk kuma one heart. To it God Almighty. Okay? God Almighty, His heart is for the world. Ababang irong ren sa pulmasolong koros. Isime anong yung tuweta. Isime kaklikiyang nansamba. Kajal ronger kapitiyok, jal ronger pegaro, kajal po naman jakoba, mama, ikakiyang ngoy. Mo silangan kot, kay deke lipilipil ki aramas. Ebang miya kupura. Kajay po na bakong, kajay po na wiyata, kupuro ban sapota kong aramas meliki. Tuweta ngoy, as a leader, abang apolonya yung pilata aramasaman, mesojaman rong. Abang apolonya yung pilata aramasaman me. Miya bina ako santi. Okay? Ibang pilata aramasaman me. Ibang asama sa one heart together in this. Yan kak todongkian lapasawas, Ak genuinely na namnong yungan kapanasa makamen pukala pukon bonaramas mepan run with you. Makareta you can look back. Kauno tama wangi o kauno tama osa tame uyaki tatame. Emasan yang yayar karabawa. Kaskusaya riep chak me melaw. So, chik sangya ang sa mga yay bot kokola Fiji sa kolang at yung lara yap kola mo sa pangkapabot na 2000. Armona kokola wa pasang riyayo. Tarakter ne friyom. Ari et changki way when parcha riyaw. Ako sa kola kapabot Fiji kits inendor Hawaii. So inendon mission Hawaii. Parcha riyaw set choror pasang. Apo manakap single pulo-pulan sa wong. And so may puralaw. Ikilang kay deki mo ni doon na yaso. Kauno pul anointing bawe o masamas. Masamas rena ramas. Masamas mongkot. Anointing metuwa Keidi so loud. Bis chuka such a recognized ran me little louder. Akidian but akidian share. Ngay share o tamin ban share on ngay pitoy minan roto ngay masan. Apo ko la close. Close pata ako yar minister. Ariyan sa mena ki pitoy la kit ko nan roto inda wow. Kauno ina ng kalaw de yung kalakay de ki ko men. Ata na yung masola miya.
kauno waiki pasang itu etra kasike kilang ni cai kasingkan pompe ikin kilang ren kasinggomi mi banenda ren ria isumbu ni arai ko erta baba kumi atane rai kasinggomi nan wal imenda ituela kasinggomi ma kauno waik pasang anana stretch anano waiki pasang poyen ko erta okay andame awa akan mia kapakap frustrate to it ako wendi ya mama ye mongkot when sa wasayok arian dame kauno mele ako saya ab ikilang mona ako sa sayang ya historian yang mongkot build a relationship ongi ng gelail on analupan anointing creator anointing pon amor chachone single sa koya kanda wegi yakin ligiligi kit as solamia mo ligigit nans so wasa as solamia to what God is right there and so me ko siya storyo naka iyale po ngoy pulpo mga yung release import so dami indindaki storya po ako sambal and so me lao udan udan second udan close niya to go as brother and sister ipapagariya ko apan so me lao we song anay broken inanene mataklale tatani yasa me saulang eko wala rin god apay matako ay lose sangi pon sampawat utang kasangsang pokita iganinda me ikelep me wewe kiyay mongyo and some account Korea me ikosaya rai stories suppose angay panina yo men bombe aya paleta kraisa ya put wokdak ngayut puroto okay ime morkoyok nan sumuchango me chapin yangi pastor aipot and some se chapin chupana raneo me se chupana imi miseli o was skula alkalok seli utimoinda o Ito rapaki no ko sang Fiji ko saneti mi pangoto rapaki to ne friom bui kapakap kita rango to bombe are ngai ngoi claim to nai we ye won go to kapakap kita to ne frioma rapakoto ngai are ndayame ya a pakre yen sa wasa yang rapaki ta puchak me panwiana worker are nang punga rail ria yo memor koya imemor sambar laut imemor koya imemor school. Okay, so to what kit koroselele college naksang ngai kukola kolang kalau dai school ai save answer wo got save ari solar tola school po ude so bayang to ngot tami wairong kiki anso me la ikinin tami ikelep tra me asai mong yong me pit na yaramas ikelep tra me I 100% kia ngai ligilig pon misaban to talk pa na po may mela inta mega carry on karetan so me mela wi me ko yo broken ki ko ki man tama so chaman me yasa me anki genuine hard on na ramas mia ab me yasa mintinda po ki sekengkak mod panatra kitriyaman Kosokosaya at plan kan to kosokosaya tatoken god mebit membombeole ni mensang. Imiya sa akin mese. Connect nan nganet toward call of God. And so me so lamya ineneni broken esuka kola sanya wa ay isujen iya sa me ko kola nandang. Ay deki maaye ki ay hopeless up. Iwairong kila women sen tatok pano. Peki kilang la wow masa tatok pano. Bombay bang uya mat mama maorikin kalapunta. Bombay bang uya matang yo. Okay? Peki din mur kama kota. Uya ministry ne friom. Bombay. Oong ki chan sa wat. Eng sa uya babakot.
Abu kam kamele le mesoja tueta. Maria yo memor. Wek moinat perian. Sesuatu kelangatan ministry. Seta dog sang nia trasamo. God birth this passion to serve God together. Yan sa uya memoro uya ministry in Efriom ngoya ibod uya. So we have a Christian Mission Fellowship. The was a joy at a megot. We were trying to listen. You have what Mong Young and Ngong what armas now we go to the top and all. Let's go along your walk person. Okay? So, you may be going to say, yeah, come me a pass down you. Aramasaman me. Go to the donkey cap and pass down on Aramasaman me. You cut the same heart, same passion, same trust. Dia ramaska imo man pan lukuri tanam successor to what is me pan carry on because otra men damago skiyangugan and follow on the wayside kaban fully trust or kiyang ay mo mango tao yang tel karta cheban men anointing on flow bo kitel nan bueng go tel chay work sang government chay work sang chiak chay work sang chay chuka kilang wo labo kay demo mal apang watong ya tay 10,000 tangki yang ang buko ko ministry kay 10 wo labo smart masamao trinarmas paki perenki tangki yang ang buko ko ilay buko po imaka kay 10 okay ya among yung ong tatakan kot o ismit way yukotra imo mo so lang akan bas buko Ekak laben soa school soa title soa tai apwe anointed for the call, anointed for the vision. Magot kiyang okay. Akan ban mangi, the same anointing will flow. Same anointing will flow porque same spirit, same character. Hallelujah. So at Lord attitude kayo kasambal. Como as a leader in Momotso, leader in Queen, so available. It's all about hard attitude. Okay? Hard attitude. Pag checking ka, kuya may got ni wrong motive. Ima ka panasaki, may got you no maramas kan disappoint in the way they react. Magas wala kuya ray leader and sa what? Pag am kasandigan sa po, kaya sa the heart is not 100% in your call. Okay, so anointing, dami ko sa kasaya ni tuwan Moses, impart anointing don Joshua. Chichon mi otra me masang Joshua. Gabi eu store ma mi pikiklang Ronald Pongi men German me missionary la Africa emelar par yaw sa malaro de silu apna successor mawalian dio sinmana ka me bisu nagsang college hape anda me klang Ronald Pongi yi papa okay chap kamagal uya song kamagal na office kamagal na toilet tape son papa wa a suitcase when yang wa young up son papa ai wasa mo lang got mana pilata wulia pa mo na mela reason kami ko saya it's not about who you are and what you have and what you represent it's about the same heart Ramasaman man get the same heart with you in what you do. Magagak impart that anointing though when carry on. Okay? On ministry, kajay ko chay panosa aramasakan magot with the dong kapan menjon anoint me so I can do more.
Yermeninda pueta ko gelep mo coach kakto. Hachela orta tu kan luketo kabayang gote. Okay, karyaon last. Anointing on keep flowing in our life chepan we are mas in worship. Chechuka amas silly bepansa sa quote. Okay, so joki yangi art of worship, but worship to which adoration pokata quote nanata kapakap nanata kaudak art of worship. Inchungi tija okam kakwata kaudial payo isakeo labembata sa kuno o payo. Isaiah paisak siluri isakeo Roman isakeo silisak kuno. Okay, kaudial payo isakeo Roman isakwano payo Isaiah paisak siluri isakeo Roman isakeo silisakwano. So maka katkate the art of worship. Kot kin kupor perengi omgenuye kau ta kongi. Masanier ni making kapaka richity. Am kamang kapaka sana mo yung richity. Ye want God fall in love after that intimate moment with him. Makapan sweet falling love with Jesus. Ramas koros corner kansana maupan intimacy with God. Rachuka kesela en ragano fail. Aprapanasa me mia experience yo marachukan diara geswasa. Ore anane a child soul ka, a child spirit, a longing. Mina Mark David, as the deer panted for the water, is so my soul long for you. Okay, ako saya ni tuan triyoka na kan men nimpil, imo man nan ngene ya nane kami. David kon kansana mawan communion, fellowship, worship. Okay, so niata worship tamakano pulipul poja anointing. Kapang come out of your room among yung and refresh, empower kakak ministry. Weki anointing indayar me mo ngensa raw ye rasang pil. Okay, niya can so cost so much as joki yangi time tuja sort of flow na anointing Keidi po child ministerong go child ministerong aramas porangap men go to encounter last is dedication ako yo ko sambal but dedication to what yammo na chai morong go trangoras go to ni mensancha go to ni sowas go to ni sodukta go to ransarau kele go to sambong tapa. Get dedication to it fully all the time. Fully all the time with God and in God and for God. Abang continue to keep us anointing. Imuka sampalin niya chay mamor, chay der pelata samba God. Chaylen God. Anak sa wasay ki chay mumuna chay mamor na samba. Asa ma chay pang God tor. Miya kaya ramas kanda. Kusangan morin sa kong kasangat God tor. At that dedication to which all of man ilia man rapopod ira committed, ira dedicated to each other. Okay? And some get dedicated, get committed, on count amigos kasi anointing keep on flowing, will never dry out. Kuya mo na ibenta, committed on God, ayap what. Yawan ay bentang ngoyo ko sa relationship ayap suka kiyang time. So dedication of kayo kasampal. Chay kiyang ko child more, chay more na relationship. And continue to anoint us for what he has called us to do. Amen. So ikaparbor kami imo kami men yung yang child men sa ngaran so dedication na amka kwatak ng kayong current sido isa kuno kayong current silo isa kuno
Wano isak tuwa la riaisak. Kayong Korint wano isak tuwa la riaisak. O kayong Thessalonica le mauriaisak silo. Kayong Thessalonica le mauriaisak silo. So scripture mo kakas kasali yung child. Takot dedication. Takot commitment. Takot ewang God. Ye wong God kaide tokala selina samba. Ye wong God po anointing won't continue to flow. Ye anointing an me armaskin matawa yugata aramen kan kapakap kan rail. Pukita raklang an mia Keidi ang God pom. Kano yeta tong kanog. Ye anointing an me kapata karamas man rongi. Pukita raklang ka wak pasang. Ka wak ampatangkan wak san la. Pukita anointing o. Ye anointing an me aramas sosa yugaranda iban kataralasen support lapa tama yang masamas anointing Keidi sarawi me pon aramas lel aramas me sosa yuk kauna pantatong por emplesuk okay kauna pantatong por emplesuk ima kasambal como yung connect on God te katarop kisiri ko me atamor 100% Renkauno. In salvation, Jesus become our Savior. In salvation, Jesus become our Savior. And in dedication, Jesus is our Lord. Imika sampal ki challenge dedicate ang po may banda. Yang Jesus ay maur. Angoy mawiyag kakaon rangkoros. Is chumelel. Iko sa iya kabakato. Kian Jesus ay maur. Uyalay song kamor. Ban melay bangolare o uyalay kaun you when Lord Savior ban mela to which na salvation mo ban mela ngoy kolare Lord require a commitment makaitak ngoyer mo ako porang ko bang boy dare okay Lord so challenge mo dang challenge kaitan chay mo rap ime Lordship of our life every day of course Nasa pan lengi sapol ma anointing. Anointing mo pan uya mimi jabo child po ya karong ka child po ya karwat. Nasa pan kiyang ka child ya piyasang ka child. Ka child me pan ben kak. Lusang anointing o Keidi o sang ya pan pilata. Kati wo sele mong God. So ikala sa chaman rong uye deep pan lusang. Pan kutsir kak tatongi. Teka sarawiyan tatongi. Apanale mesaminoi kamakaleta ikasarawiyala. Makjawasair makjasarawilak chapmen enge way deep te kangkang te mimilale. Okay, aban die out. Ano yung aban sarala. Aban sarala so omu puko ay puko apapali. Imi uki ang kachal lesson ranwat. Yamu muna chapan apapali. Okay, yamu muna chapan apapali chapan default to God. So kamkak makamstraledi. Kamkak paliw wine review. Yamu muna ipan apapali. Pusan limaw ko sa yang kachal yamu muna chapan apapali. Chaipan lalong coach ni kapakapo kay sisol. Chaipan memor kemorin kamakel taro katurorla. Chaipan menale importation. Okay? Chaila sa kauno kasarawi ki chailar. Chay kilang aramasakan makauno yun tong pil men ren lay hands on us. Chay kin matakata nampuk sarawi. Okay? Aragan pulporail kapaka. Import kila anointing memim porail kan kasarawi rail. Okay? Chaipan angmong yung worship ko and so chorus kauta kiyang time chaipan dedicate to ja kaitang chaiman memor kauna mo pang yung memor so song le mau pokat mag chaipan ko san lale chai sukak lusang sapol machal anointing chaipan yung babakot ni peren ni bebol ni tibak ni wa todo ni tubuan kuparangot hallelujah chai kapakat kalangan kami siwa ko kaun lapalap kalangan kiyang kami sapol mo limpa kong kit nan marainen ranwat kit kan koras merong sapol mo masan sepakiyang kami yo Lord kami yang kachin kawasak at maurat mongyong at maliel saban chaman song melel kan mesa ka school kier apang wiya kisana at maur ma ruya yer koto kalangan kiyang kami o kit so tayo kami makachin kasali yang kit the truth about your word and about how your kingdom operate, oh God, na not more. Kalangan kiyang komoran, what come got to procapeta more corusia, or will more calme pan ewang fitio with more. Mangs you go at for some bango verta,
wasa kan koros mesemim selia. Masabila sama naman te pilso kom katun mangi git korusia. Songgang koros mese kata-katarnan wow Lord and we are men kapai men kamaran kai to kate relakan makan rong. Apki chaka me patangis and more lale. Ni marang count Jesus. We at count at songomor kokolanta. Amen.